Bisa ino ya muciari uyu akirira ni mwana wake kurikia mathomo ma mbiraro nitigite Akenya na maithori mangikeno aingi makiuga ni kiroto kia muciari o wothe kuona mwana wake agithie wega muturire-ini. Akenya mwena uria wa Facebook mwena wa comment section ni makorirwo magitugiria kaundu gaka kauga giki ni kiriro kia muciari na aragikorwo hakiendera mwanake wake muborithi akorwo akiruta wira na njira njega na ni gikeno kinene kuri we. Hena Irene Joseph akauga pure definition of dad's love knowing that the journey was by God's grace. Hena Queen Anne akauga mugikuyu augire gutire mucie wa kahi utakagarurwo mutwe. Huyu mzee Mungu ampe afya na miaka mob akule matunda ya uzao wake. Na Queen Anne akauga mugikuyu augire gutire mucie wa kahi utakarugwo mutwe. Huyu mzee Mungu ampe afya na miaka mob akule matunda ya uzao wake. Na George Dungu akauga may God protect this young man from any harm and women who will be after his salary. Na Ken Kagoya akauga kuingia pale na kumaliza si rahisi, ni mkono wa Bwana, wengine hata kufariki. Guku ni kwa Mwangi wa mohoro ngakonge kuheana gitio kinene ukoge subscribe thini wa YouTube channel ino.